ایرو لدبستان آلمانی لهولیر فستیوال کریسمس وای نختن جیراد بیجن هبو مجار کوچبری بو د فستیوال دا جوینی زاروک خودین وان کنسول آلمانیا لهولیر برپرسین سربازین آلمان لکردستان ریوبر انستیا گوته ماموسته و ریوبر دبستان تیدا آماده بون ماموستهان لگل خوندکاران ستران گوتن و پشت رجی خوندکاران بازارک وکرن تیدا تشت فروتن و دهاتا وان تشتین کواتنا فروتن جی ویج بو دزگاه که خیرخوزی وره پیشکش کرن. ناوڕۆکەکە لەو بنەمایانە وەرگیرا بوو کۆچبەر دەگەڕێت کاروانە دەڕۆن دەگەڕێن هەتا دەیانەوێ هۆم ماڵێک ببینەوە لەوێش جێگیر نین هەر خەیاڵیان لای وڵات و خاک و دەگەڕێنەوە ئەگەر ئەوێ خراپبووە دیسانەوە دەگەڕێنەوە شوێنێکی تر یعنی کۆچبەرن گەرمیان و کوێستان ناکەن بەس وڵاتە وڵات دەکەن دەمرن لە ڕێگایە بۆ ئەوەی بگەڕێن ماڵێک بدۆزنەوە. شانوی ما جسه ستران کردی هاتیه ورگرتنو ما او ستران کرنه شانو براستی ام دکارن بیجن کوپرانیا وان قطابیان قناغا پنابریه ده در باس بونه لو ما کارینه بران یکی جوان نامه کوچبریه و گوهزن کوچبری زحمته لیف قدر آوانه اتروکی خو معنا وستمان بشانی خلکو عایلی خو من دین چون که اصلا وکو اوی گوت زور لألمانيا بوين لبر ظروف زور باش نبوا جا دیسانگەڕاینەوە حەزمان لێ بوو ئەو چڕۆکەی پێشکەش بکەین. اما کو قنصلخانه آلمانی ایرو لور آماده بون و شانوی کو بحثا کوچبریت که گلکی بالا مکشاند جبر کو بابتا کوچبری بابتا که آلوز و زحمته و باندور لسر همو سکترین جیاند که لو ما ولات آلمانی یک جوان ولاتایه کو گرنگیه به بابت کوچبریت دو تا راده یکی جو آلیکاره مالا و آوات شکر